Wadidaw, wadidaw, wow, 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 itu apa teman-teman? Wow, ada 4 atau 5 anak bebek nih teman-teman. Wow, ada 5 teman-teman. Ayo kita selamatkan saja nih teman-teman, anak bebek ini teman-teman. Mereka kita taruh bersama induknya teman-teman. Oke, kita selamatkan dulu nih teman-teman. Kira-kira kita temukan apa lagi nih teman-teman. Ayo kita cari lagi, ada apa. Ayo, ayo, ayo. Wow, 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 ada mobil truk dan mobil itu teman-teman. Wow, mantul. Mobil pengangkut binatang. Wow, mobil kepitingnya juga ada tuh teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Kira-kira ada apa lagi nih teman-teman. Ayo teman-teman. Ya, ya, ya. Wow, 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 wadidaw, banyak popit nih teman-teman. Wow, pesawat warna hijau, popit warna pelangi juga ada. Wow, mantul. Oke teman-teman. Oh, kita cari dan kita taruh lagi di sini, kita kumpulkan. Oke, kita cari lagi nih teman-teman. Kita selusuri lewat bawah nih teman-teman. Banyak bunganya di sini. Wow, wow. Sini ada mobil truk, ada popit juga. Wow, ada ondel-ondelnya juga nih teman-teman. Oh, cantik sekali. Oke teman-teman, comment and subscribe ya.